já vás vítám u podcastu Plavou z davu. A dneska tady sedím s dalším hostem. Je to Gabika, která přijela ze Slovenska. Dneska tady máte vlastně metodické školení o víkendu. A Gabika provozuje plaváček v Tatrách. A dokonce ho i otevřela, nebo tak to tam jako vytvořila. A Gabika nám teď řekne svůj příběh, jak se k plaváčku dostala, co dělala před plaváčkem, protože je to velmi zajímavé. A potom i na čem teď pracuje. Takže Gabi, vítej a teď máš teda svoje slovo. Ďakujem za privítanie. No a príbeh, ako som sa dostala k plaváčku, vlastne v plaváčku koluje, pretože bol vlastne takou líniou, už som v plaváčku, vlastne začala som plávať s mojimi deťmi pred 12 rokmi. Tak som sa k plaváčku dostala. Mám dvojčatá, teraz už 14-ročné, za chvíľu 15-ročné. No a prišli sme do plaváčku vlastne v čase, kedy my sme prežívali ako rodinnú krízu. A dostala som referenciu, že teda na Vysočine plave proste Blanka a táto robí úplne inak a pracuje s rodinou a pracuje s emóciami a mne to proste prišlo na tú chvíľu. To je presne to, čo potrebujeme. Tak sme sa vydali teda na Vysočinu. A ak som v živote niečo očakávala, tak toto predkalo alebo predčilo očakávania o mne 100%, o 200%, to proste vtiahlo do takého procesu celú rodinu, deti, mňa, muža, že vlastne som mala pocit, že nás to ako keby vyhodilo po týždni úplne na inom leveli, úplne niekde inde. Proste prežili sme toho nesmierne veľa všetkých tých potlačených vecí, ako strachu. Blanka, keď začala potápať proste dvojčatá, tak ja som ju mala proste potrebu vyhodiť z bazéna, zobrať si tie deti a proste utekať. Ale tým, jak ma proste nechala v tej situácii, jak to proste potvrdila, že jo, máš strach, tak se dívej, proste se dívej, co tvoje dieťa dokáže. A mne bylo to srdce v tom krku. A nakoniec vlastne prešli sme tým celým procesom. A ja som zistila, že moje deti naozaj zvládnu toho oveľa viac, ako si ja dokážem predstaviť. A nadobudla som obrovskú dôveru v to, čo sa tu deje, aj keď tomu nerozumiem. A dostala som chuť rozumieť, čo sa tu deje. No a vlastne vyštudovaný som psychológ, ja som robila detskú psychológiu, tak vlastne tento proces bol taký prvý, ktorý aj mňa vtiahol do takého stavu, že som prestala racionálne uvažovať, iba som prežívala proste emócie a ja som vlastne prišla na to, že to je ako zmysel toho bytia, zmysel toho, ako fungujeme. Vypnúť proste na tú hlavu a v plaváčku sa to podarilo. Ja mám teda tú hlavu dosť silnú, intenzívnu, analytickú, spájam do súvislosti proste imrver, takže pre mňa to bol obrovský zážitok a ja som sa to chcela naučiť. A kolik dvojčátkům bylo, když jste teda byli poprvé tady v plaváčku v bazénu? 2 roky. 2 roky. 2 roky boli v takom aktívnom odboji, boli proste v nejakej takej separačnej kríze a odchádzali sme na pohodu. Odchádzali sme na pohodu, to bolo proste zvláštne, že po týždni sa nejak urovná nejaké obdobie, ktoré trvalo dosť dlho. Takže to bol taký signál, že ale dobré miesto je to. Zároveň s tými všetkými otáznikmi, že ako je vôbec možné, že sa to udeje takto rýchlo. A kdy teda potom přišel ten čas
kdy jsi řekla, že bys toho chtěla být ještě větší součástí a že bys tomu chtěla porozumět a teda ukončit i svoji praxi? No, keď si zoberiem náš vzťah s Blankou, tak ja by som to vlastnými slovami alebo mojimi očami ako popisovala, že jedna je vytrvalostne tvrdohlava, aj druhá je vytrvalostne tvrdohlava. A Blanka vlastne už po prvých pobytoch mi ponúkala, že teda či nechcem robiť plaváčku a že proste začať plávať v Tatrách a ja som jej hovorila, Blani, ja mám svoju prax pre pána Janáko, kde ja pôjdem plávať, ja proste na to nemám čas, priestor a veď ja mám svoju prácu a tak to trvalo teda dosť dlho. Ona do mňa intenzívne proste vkladala tieto myšlienky, že ale to by bolo super plávať v Tatrách na Slovensku. Lebo to som ešte žila v Prešove, to sme ešte nežili v Tatrách, že to by bolo super plávať na Slovensku a ja som tomu odolávala, až kým teda neprišla na mňa pracovná kríza. Ktorí ma poznajú, tak vedia, že som prešla proste 3-ročným procesom upodozrievania a dokazovania svojich pracovných postupov. Proste bolo to veľmi hektické obdobie, bolo to pre mňa veľmi ťažké obdobie, pretože som bola proste tak na pospas hodená do nejakých takých hier, ktorým som ja nerozumela. No ale v každom prípade nebolo možné pokračovať v tejto mojej praxi na tú dobu. No a ostala som pred otázkou, že čo budem robiť a teda čím sa idem živiť, pretože ten príjem ako do domácnosti musí byť, to sa nedá. A ja som vedela robiť len psychológiu a na to proste tá Blanka mi volala a hovorí, no tak ale to je konečne tvoj čas. A ja, že fakt, no ja už vlastne nič iné robiť neviem, len to, s čím sa ja stotožňujem, a to je teda plaváček, tak teda dobre. Ja do toho plaváčku idem naplno, idem teda chodiť na školenia, idem sa učiť plávať a do toho vlastne sa mi darilo aplikovať tie procesy, tie veci proste vlastne terapeutické, ktoré preniesť do tej vody. A ja som zistila, že to vlastne je v plaváčku úplne norma. A jak teda probíhal potom další proces vůbec jako vzniku teda plaváčku v těch Tatrách? Jak to pak bylo, kdybys to... No, pamätám si to. My sme totiž nevedeli nájsť bazén, ktorý by nás prijal. A našli sme proste jeden, tam sme urobili s Blankou zimný pobyt. Aj s lyžovačkou, tak to nejak začalo, že rok po sebe proste Blanka prišla, no a raz sa objavil bazén, tak sme ho pokrstili, nazvali sme ho náš a začali sme plávať proste so skupinkou 7 detí, to si pamätám, v tom proste veľkom priestore bolo 7 detí. No a už to proste niekde pokračovalo, už sa to nabalovalo, až sa to prostě rozvinulo. A ještě jsme se předtím bavili o nějakém tvýmu spojení a zkoumání, teda jak to plavání potom má souvislosti i třeba s tou psychickou stránkou, nebo s tím dalším vývojem. No, musela som sa, respektíve čo ma k tomu viedlo, bolo, že som sa pozrela na to, že ma ten život spojil s plaváčkom naozaj v mojich 2 veľkých krízach životných. A ten proces vlastne prebehol s tými technikami vodnými, s tou prácou s dýchom, s prácou s emóciami,
prožitkové vody, proste, kde som mala možnosť úplne prežiť tú katarziu tej bolesti, hnevu, smútku a na druhej strane to obaliť proste do lásky plnej starostlivosti so saunou, masážami, aromaterapiou, tak ma to priviedlo k myšlienke, že skutočne overiť, ale aj vedecky, použiť proste naozaj vedecké techniky na to, aby som dokázala, že ten plaváček sám vytvoril proste jednu skvelú a veľmi silnú terapeutickú ako keby metódu na zvládanie ťažkých situácií. A má to veľkú podobnosť s prvkami tej psychoterapie, kde ja som to zažívala vlastne, keďže som robila detského psychologa, tak som pracovala s rodinami, čiže badala som, že sú tie procesy podobné, ale práve v spojení s tou vodou ešte oveľa intenzívnejšie. A že ten proces toho liečenia je kratší ako v bežnej psychoterapii, že veci idú rýchlejšie a zapadajú proste pevne do seba. V tej rodine, v tej osobe, v tom dieťati, v tom rodičovi, aj v tom systéme ako rodinom. Takže som sa rozhodla, že teda budem to skúmať až vlastne do výsledkov. Budeme hľadať vlastne klientov, ktorí prešli týmto procesom tak ako ja a skúsime popísať, že vlastne tá metóda ako plavačku, ako vystavenie sa veľkému stresu, vystavenie, vlastne vyplavenie tých emócií a uhladenie do takého pokojného stavu má proste naozaj terapeutické účinky pre celú rodinu. Určitě. Já bych tady chtěla říct část taky svýho příběhu, nebo taky bych chtěla i zdůraznit to, že ten živel vody, vlastně voda jsou emoce, takže ono to tam prostě automaticky mně přijde, odkrývá a smívá vlastně ty další tváře nebo to brnění, co na sobě jako máme. A já si pamatuju, když jsem nastupovala právě s dcerkou do prvního kurzu, tak nám lektorky říkali, že emoce, že máme pustit, jestli se tam nějaký jako projeví nebo tak. Já jsem si říkala, co bych jako, já tam jako řešila. Ale vlastně nevím, kolikátou lekci se mi stalo, že jsem tam prostě taky plakala. A plakala jsem přímo v bazénu a pak i u bazénu a vlastně taky se mi tam otevřelo nějaký témata, který jsem prostě nechtěla třeba nějak pustit ven, ale vlastně mně přijde, že právě ta voda, ten element, že tě tak jako nepustí, že prostě tam musíš ukázat jako tu pravdu. Jo? Že tam prostě, když se budeš držet jako zuby nehty a bojíš se toho tématu, nebo nechceš to prostě řešit, tak stejně ta voda jako tě pořád dává ti i tu podporu, ale vlastně i takovou, jako nechci říct, že jako ta voda tvrdá, ale jako podpoří tě, aby si jako naťukne tě, aby to jako vyřešila. Takže já se potom moc těším, co pak řekneš ty ze svýho výzkumu, protože sama z praxe vím, co se tam všechno jako otevřelo. A určitě lektorky mají taky spoustu příběhů našich klientů, který se tam taky vyřešili spoustu témat. To je presne to, že aj mňa prekvapilo, že v tom vodnom prostredí to proste ide naozaj intenzívnejšie a nie je ako keby možné sa tomu ubrániť. Že na tom vzduchu, jak sme zvyknutí fungovať a mať všelijaké svoje výhovorky, ospravedlnenia a také racionalizácie, že si to vieme vysvetliť, prečo to tak je, tak ako keby to umožňovalo unikať od dôležitých tém. A čo mňa prekvapilo vlastne v tej vode, že ono to ide veľmi rýchlo na tú podstatu. Že keď tam je proste hlboký hnev, tak sa človek môže držať bokom ako chce, ale on aj tak proste nakoniec vyplave na povrch.
Dosť teda intenzívne a rýchlo. A tým, že ten plavaček pracuje s tým, že každá emócia je v poriadku, ona je proste v nás, my máme právo aj na hnev, aj na smutok, aj na bezmocnosť, aj na nedôveru, aj na nesebaistotu, ale pokiaľ to vyjde a zistí, že si v poriadku aj s týmto, tak sa to proste otvára aj do tej inej dimenzie, že si človek povie, tak si budem veriť taký, aký som. Je to takto v poriadku. A je dobré, že som sa nahnevala v tej chvíli, napríklad. Alebo že tento strach je regulérny, prostě za tým si stojím. A musí se tam člověk opravdu jako prožít. Ty jsi to i hezky řekla, že vlastně na suchu, takže přesně tam mysl, že si tam dá různý, že jo, ty přesně výhovorky, jak se říkala, a ty důvody a tak, ale v té vodě to nejde. Že v té vodě prostě tam to člověk musí si prožít, odžít, ale právě to je dobře, že jo, protože těch emocí v sobě máme hodně a spoustu jich bereme jako negativních a proto se nám pak ukládají třeba různě jako do těla. Áno. A veľmi sa bavím na tom, napríklad ten element vody spojený s pokojom a takým ako mierom v sebe. Na vzduchu, vonku vidím kopec ľudí, ktorí majú proste stiahnuté tváre, zaťaté zuby a tvrdia, že sú v poriadku, že sú úplne v pohode. A potom prídu do vody a tá voda vlastne urobí to, že ako náhle to nie je uvoľnené, tak sa tá voda proste pije, leze to do nosa, proste naťahuje na zvracanie, sťahuje krk. A teraz tí ľudia, ktorí tvrdia, že sú v pohode, úplne v poriadku, vojdu do vody a idú sa rozdýchať. A teraz už sa kašle a naťahuje a proste jak tá voda, jak tú vodu neoblbneš. Včera sme napríklad s Majkou, s plaváčku, skúšali, či sa, a už to testujeme teda dlhšie, či sa dá vo vode dýchať iba nosom. Proste, že aj keď vyjdeš, tak sa nadýchneš nosom, lebo všetci tvrdia, že sa to nedá, lebo samozrejme, že tá voda proste okolo toho nosu, keď sa vynoríš, tak je. No a včera sme prvýkrát zistili, že keď sa ponáraš veľmi pomaly a veľmi uvoľnene a vydýchuješ ešte pri tom vynáraní, ty vlastne vydýchneš tú vodu z nosa. A úplne plnohodnotne sa nadýchneš nosom. A po 5 minútach sme cítili, jak proste to všetko uvoľňuje ešte o stupeň viac. Je zajímavý. Bolo to neskutočne silný zážitok toho. Ale jak proste tá voda v tom uvoľnení dovolí robiť veci, o ktorých si človek myslí, že by sa vôbec nedali. To jsem ráda, že to zmiňuješ, protože myslím si, že většina lidí je, nechci říct, že pořád, ale často v takovém jako stlačení nebo trošku v nekomfortu, ve stresu, ale ta voda to dokáže krásně uvolnit. A to samý i děti, protože je to vidět i na dětech, když se třeba položí na zádíčka, že jsou třeba různě, že jsou skrčený, mají skrčený nožičky. Viděla jsem to i na svý dceři, že až po nějaký době, jako když jsem jí držela za tu hlavinku a takhle jsem jí prostě vlnila jako na té hladině, že až za nějakou dobu jako vlastně dokázala i uvolnit třeba nožičky. A že pro nás je to někdy taky jako těžký a je hezký, že i vlastně pro rodiče se dělá takový cvičení, jak se dají ty dvě pěnový hadi, jeden takhle, že jo, za krk, jeden někde pod nohy a vlastně máme si lehnout i s miminkem takhle na hladinu. Tak jako to člověk vlastně málo kdy jako zažije, že se úplně jak kdyby jako oddá tomu všemu. Že jako když zažiješ, nebo jak často zažiješ, úplně takový to jako, jak chci říct, mi nenapadá možná vhodný slovo, ale takový jako, že se rozpustíš trošku. Odevzdáš Odevzdáš se tomu, jako co se děje
A to si myslím, že nebo tak často taky nezažíváme, jako to absolutní uvolnění, který vlastně je jako přirozený, ale v dnešní době je to jako těžký v každodenním životě. Je to ťažké, ale keď vidíš, že to zažíva aj to tvoje dieťa s tebou a teraz vidíš, čo to s ním robí, že aj v bežnom živote si niekedy proste potrebuje sa len tak odovzdať a keď vidíš, že to tvoje dieťa si vie oddychnúť, plnohodnotne oddychnúť, že vie dôverovať, že sa vie spoľahnúť na tvoje slovo, aj keď je napríklad, že určíš hranice, ale že proste vidí, že je to dôležité, že niečo je dôležité nerobiť a proste to dokáže prijať, tak je to podľa mňa nesmierne dôležité na túto dobu. Určite. Nebyť v úplnom krči, ale zase nebyť úplne rozbehnutý tak, že nesleduješ, nevnímáš, necítiš, čo sa proste deje. A tu ako keby sa to štartovalo, oživovalo, práve toto cítenie, práve tá autentickosť. Že pristupuješ k dieťaťu tak, jak to práve máš. Nemusíš riešiť, či je to dobré, zlé, ale proste v tej chvíli to takto máš. A zároveň jak tá hlavná myšlienka je, že ja ako rodič ukazujem cestu, tak sme sa posunuli z toho, že neukazujem to, čo je dobré a čo je zlé, ale že ukazujem, jak to mám a jak to chcem a ako to potrebujem. A to je prostě celoživotná výhra. To si řekla moc krásně. Tak já ti moc děkuju, Gabi, že jsi udělala takhle čas, že jsme spolu takhle natočili rozhovor. Můžem klidně ještě něco říct na závěr, jestli chceš, ale mně se tohle to moc líbilo. To bylo takový hezký poselství pro ostatní. Takže máš teď prostor. No ja som rada, že som mohla vyjadriť. Ja som rada, že ma život priviedol proste na túto cestu a budem rada, keď nebudem pokračovať. A Plavaček bude proste oporou pre rodičov, ktorí chcú vychovávať deti proste v autentickosti. Krásný. Tak ti moc krát děkuju, že jsi tady se mnou byla. Že jsme rozvedli i takhle důležitý téma a zase zaznělo spoustu důležitých věcí. Takže za to ti moc děkuju a já se budu těšit na další díl.